pasal YouTube Membership Subscription dekat channel Cik Nom untuk sesiapa yang guna iPhone. Kalau guna iPhone, memang takkan jumpa butang join dalam YouTube apps tu. Sebab Apple ambil komisen 30% daripada setiap bayaran subscription. Tapi jangan risau, Cik Nom nak tunjuk cara senang nak join tanpa kena charge yang lebih. Korang buka je Safari, type youtube.com/aliasciknom. Lepas tu, kat address bar atas tu, tekan ikon page menu. Butang baru ni ganti AA dalam iOS 18. Dan pilih request desktop website. Lepas tu, tekan butang done dekat penjuru kanan atas untuk tutup menu. Bila dah keluar versi desktop, butang join pun akan muncul sebelah butang subscribe tu. Tekan join, pilih Team Cik Nom, RM10 sebulan, ringgit Malaysia RM10 sebulan untuk unlock extended dan eksklusif video, ada PDF resepi dan juga tips-tips tambahan lah. Boleh bayar guna kad kredit ataupun debit ataupun Touch 'n Go e-wallet. Terus aktif masa tu juga sebab kita join guna browser. Tak kenalah potong 30% oleh Apple. Kalau nak batal membership pula, senang je. Guna browser iPhone yang sama, pergi ke youtube.com/paidmembership, cari keahlian Cik Nom, tekan cancel. Okey, terima kasih banyak sebab support Cik Nom. Kita jumpa dalam video-video eksklusif nanti ya.